ثاني نتاش نايت يديكلون دي فرنسا دونك ازال 5 ولا 3 سنين دونك تخدم ديال الفن الاثرات لا ميوزيك مودرن دونك دوبوي سولا قرب 16 سنه. بيناو دونك سميت كتسالو ميلا الموسيقى يمخلف لانت تيكوال ديال كان يخدم لنا زوان dans la mesure où justement où je suis pas musicienne تسكرت donc les arrangements donc c'est les arrangements donc تسكرت les arrangements خدمت تاكل نقل الحال puis تفهمت تزيد فيديو. Donc l'album nous alors il faut dans 98 اسمه يسميس تمازيغ donc l'indis 38 donc avec des thématiques variées donc c'était vraiment du moderne époque années 70-80 donc avec vraiment des arpèges avec enfin voilà c'était un travail qui me fait plaisir mais cela il est possible parce que c'est des belles chansons. C'est mes premières années, j'avais 18 et 19 ans. Les thématiques, donc, forcément à Fthayrir, forcément à Mazir, forcément à Fizelfan. Il y avait pas mal de textes, y compris philosophiques, malgré les 19 ans. Oui, c'est né en 2004, donc il se met 7e ciel, donc il y a donc thématiques tout aussi variées. Donc Sayrin, Samazir, Izelfan avec Melal. Madouis Slatar, Boussanaï des domaines des phares. Donc Ismis, Océan d'émotions et le Lihoulfan. Donc Kachat Zlatin. Et voilà, c'est la continuité, c'est la continuité, c'est vraiment de la musique moderne, des textes très très personnels. إني تسغثيري عاوري ما يتمنى أتفوق ثندات النير اشتاق غيث سموذنا إني داين تسغثيري عاوري ما يتمنى تجيبو ذمينو يتغير أشمو محذق السوري. Merci infiniment Ekonouari Mara parce que le Koualmachi de Ekonouari ديال نفوذ اسم حمود سميرة داكينا السكير سيليا شحال يدير أشمو حذق السوري يتناض ولي وينو مسق سمير الوريس ذكي تخلفا. الدنيا تضحك رضيين ذق مراني ذي تفكير عينها نسبع طفل